Hello guys, nizeye ukomeze neza. Iyi ni Kigali Rio Estate. Kigali Rio Estate. Uyu munsi mbazane imodoka nziza za make ari by the way, mwibutsa gukora subscribe, like and comment kugira ngo turushe kugenda tubana mu bindi biganiro bigiye bigezwe. Uyu munsi mbazane amamodoka agiye atandukanye kandi amamodoka meza, kandi amamodoka agendanye n'igihe, kandi amamodoka agura make na zindi nizo mureba. Reka duhere kuno V8. Iyi V8 iri ku mafaranga makeya cyane, miliyoni 55. uko uyibona reba imbere yayo ukuntu isa papa, miliyoni 55 umwaka akari mu 2013. Uyu mupando yambaye w'inyuma n'ibinyoteri byose ubonaho hose ni 2023. Ariko se koko nkubwire yuko ino V8 yagucika? Gura imodoka papa, iyi modoka ni nziza cyane. Reba iyi modoka ko nari igikoko papa, reba ino Rava 4, nakoreba ino Rava ntahagara abafasore, reba ino Rava ko nari nziza cyane. Iyi modoka Rava ni 2008, kandi ino modoka irashaka amafaranga makeya nabwo wakigurira, kandi ndabizi neza ko wayitwara. Kandi ikindi cyonyo no automatique 2008 ikaba ishaka amafaranga make papa. Iyi automatique yarava ntabwo wayijyamo, iyi ntabwo wayijyamo. Dukomeje gato, reba ino Benz papa, reba iyi Benz ishaka miliyoni 8 n'igice, miliyoni 8 n'igice. Ariko nanone turanaganira mu biganiro, uramutse ufite imodoka yawe ishaje cyangwa imodoka utishimiye, wayizana ukongeraho make tukaguha iyi Benz. Ako reba iyo Benz, wowe reba iriya Rava, reba iyi Benz. Iyi Rava nakubwiye ngo no automatique ku mafaranga make cyane yawe. None nkuzana indi modoka ya Toyota Vitis. Iyi modoka ni 2004 kandi no automatique, AC nziza cyane. Iyi modoka ikaba ishaka amafaranga make, nayo iri gushaka miliyoni 5,500,000. Iyi Vitis wayijyana. Iyi Vitis wayijyana, ni imodoka nziza cyane wakunda aho waba uri hose, ni imodoka iryoheye amaso. Noneho hano hari ningi iyi Rava 2006 automatique AC nziza cyane, iri gushaka miliyoni 8,500,000. iyo ubona iri mu ibara ritukura, panel y'ubumwe ry'umweru neshaka ayo mafaranga, iyi iri mu ibara ritukura, ni imodoka nziza cyane. 2006 umwaka, ikaba ikeneye miliyoni 8,500,000. ni imodoka nziza cyane nawe watunga, ni imodoka nawe wagendamo. Ese uno mbivuga gute? ni imodoka nziza cyane. Ese mbyamamaze ngo mbere baba we, none reka nkubite ka Toyota Prius kari hano 2011, ko none n'umweru n'amata karasa neza karakoze, kandi ni ndaga hybrid, ikaba ikeneye miliyoni 8,500,000. Ariko n'ibiganiro twabyemera ukaza tukaganira, ukahita wigukana aka kamodoka ubona iruhande rwawe, akakumwirusha reba ukuntu ari keza sha, ako ga Prius. Noneho tuvuye aho ngaho, hano dufite izindi modoka nziza cyane zigiye zitandukanye, nziza kandi zikomeye. Hano mfite nka Toyota Corolla C 2009, Toyota Corolla C 2009 no automatique AC nziza cyane. Iyi modoka ikaba ishaka miliyoni 7,800,000. Nituganiro twaganiramo duke twagenda tuganira fresh, ibintu tukabikora neza ruzungu. Iyi modoka ndayigutuye papa. Iyi Toyota Corolla ni keza, kandi nawe wayigura nta kibazo na kimwe ifite, usibye ko umuntu abagize akabazo ka tekinike, abakeneye amafaranga kandi abakeneye imodoka. Urabyumva? Mwibutsa gukora subscribe, like and comment kugira ngo turushe kugenda tubana mu bindi biganiro, tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugenda dukurikira kandi unadusharinga. Umuntu wese waba ukeneye imodoka, ibibanza ndetse n'amazu, ibyo byose turabigufitiye muri Kigali Rio Estate.
ndabasuhuje, mukomeze mugire umunsi mwiza, mugubwe neza n'intangiriro nziza z'icyumweru. Murakoze papa.